Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun Hinyo Trap National Awakening Movement General Council mentakasngi satjan kalai terek ubna jelio arajar arpulai kalapenong ya kajing lang jongka nak bentaban pinki em ya kaseng kabalalong hadinam hall jayau pedeng pada kate kasing kalau don ru kajingjit ikinoket kam kaseng nak benta kasamoy terekam arajar arpulai yado arajar arpun rio hagabau ba pendap bor thiau saibon udang peteng biang kum presiden kaseng Kadba uba Thomas Pasa ula syajid kum working president kaseng, uba James M.A. Neng kum general secretary, uba Free Wilson Marpana kum vice president, bat kiwe-kiwe gidukhat nongket kam jungka CEC ke bamentah. Habakran cikilat patai kubur hadian belawai ke jingelang, uba Thomas Pasa ubade working president bethamai kaseng, ula ong bakate kasingi kam day kasingi tang mencup bethamai ki nongket kam, Handaya ketika sengi keseng kala keren ru ikimat beper ba keseng kala bu hakimat terikam jongka nadu usnam arajar ar giba klempat urlong haduk mentah uba Thomas ula keren ru alor kamat inalayan permit ban pentri kam no ya ka hapo ke jela Meghalaya barok away ban kuntop ya ka ketian khasi hapo ka kernet bapra jongka riti senchar kari ka jing penbet yo put usam pa pedeng ke jela Meghalaya bat Assam ban wengi ke jing bam sam bat kiwe Hi long ipikir kemudian abari simbol nomor ba itu biga kenam mereka registered unrecognized political party. Habang yang kumta mut ke parti kepada registered unrecognized kamla mandan simbol jong lajong kat kum 1968 alat mandan simbol kat. Ngin hap sim baik dak ini ki ba free simbol. Mencua kenam menderti udah free simbol. Tinggi sim lagi kawan ke parti Siti Spok Maharashtra. Kasim no maka ka registered recognized. Kalau ayo reserve nak bakang, ya syukur dah kawan. Haduk arjar arpulai, wan nak sekali ke parti Pak Manipur, kata aku dengan register, recognize, kasih nak makan sekawan, kayak nyak, bet option tu kembali, kacing ya dengan kerpat juga ada macam tu bang. Ngam tarai simbol kilong important in election. Simbol udah berpensuk yo pak bat itu udah beri ke parti. Lalu simbol ulah punjab election, mau luna undai bandan apa reserve ada utang. Malunai ulah di bandia kini doa bonan tu ujwa. Parti bentuk kan asyik malunai be. Ada simbol ulah untuk election. Kira kira nomor kira simpular kiba parti kita kiba deki mat kiba ngin untuk election. Umon pensai. Nah kalian kan jonging itu saya kira pakai MDC election kampung jingnya day. Bat MLA election, bat kian juga election Commission of India kim terekam kim kata ya ke MDC election. Election department hang ni apa Meghalaya kamdai maka conduct MDC election kadai ke DC office DCA department lembaga state government of Meghalaya through DCA department lembaga DC penrekam ya di conduct ya kadai MDC election nak kalian ngajungi ngiye halor ni ngonom glathor gusti ba ngidu ya pernah berhenti nomor bang isa te haka 1968 Allotment of Symbol Act jangka Election Commission of India. Nata kadau. Hari habang itu nampak ke MDC, de ingin prefer yang da uni ujuk symbol man pensuk man kam sutunat dia kam ada kata kajingnya sutunat itu kan symbol. Bad nomor kalau kena ba undan ki parti pada ki ikut MDC kiba dan ujuk symbol. Bamud akastit jongi symbol kram atau renti kira free symbol andi kelaman opik ingat kuat buat correction lembaga MDC election ngimri bad revive ya kenam ngin revive ke district council that's a clear cut challenge ngim kuat bani kun MDC ban klan kenam kalau totally kera bakal lupa lembaga MDC election kuat man penklan ya ke district council ya iktir juga district council kuat man pendam dan kam sok ya kabor itu tu siksidun bangin penkala nak hongpong baik karena ong kendiat dulu karena ong nakabali sakaba berau sakaba nakabali sakaba setiap berkembang nakabali sakaba yang baik penkala kan council nomor 5 manlan nilai katakan nanti page kajing terekam karbi anglong atau mas council bat kasih ada mas council jongi mana bakam nang berterekam nanti sebab karbi kinang bat penukam di atas kira untuk sidul kijongi kim ngamtip kinang tarai ya oleh se kadang ga ada kawai ka motif nak kadang nak lenga jongi kadang ka purpose mengikat penyang amali wadang ibawan partikan
Namar ka jisha dengan ni. Nimla ban len. San pusnam ngila don san puai district council ni keren naduk 1972 ngim keren juga ke district council Chua 1972. Naduk 1972 haduk menta dan tang boy nong thawai bat tang kawai ai mi thau kon council. 1999 9 chak lamba baca sila bangkuar luar belengi ai cingiro bumi kebagi nong thawai ajin kali bumi menta san pusnam balai tang kawai ki ai balai tang kuai nong thawai kila igi emisi baro ani ka land bill ro dei bakshala bonra clan bill under progress bakshala syai ki jak baro te tak nong thawai ki jong buat council te kani ka pau sai kedar ba ka kala bakala lut dong sedang ban ni kwa ba nang ni sakamat in penci kena ba ka diskonsuli kan klain ban le kani in anak rai bo mo beram mana maka amle ngi klemi kun nei kun dong im job itarai ngin accept dia kata Henry Menta da ngi job di MDC ka jing mun toy kolong kani ngim ya pensio ban state government man ngim dan MLA ka parti jungi kam dan jinga dai state level ye tengku bai mar bai halor kinu ki kam la dakas state government ka tuklar gi benda di council ngin tengku mar ngim ya dan MLA ngim ya dan state government we are autonomy now we are autonomous now as a party will ngin pen ka jing mut you kata autonomous district council hak ini ki sedang dibanwan maka jing bakara jungi bobona kim sotu ka mut autonomy MDC gula ada tak tahu ni tulak dah dokan ni ada kampur pak dai ba ngin terlalu ini bro nang ba giru ngin klaim ada konsul kan klaim mentakas sarkar India kawan raki IC lawan kawan skenarsi wan NPR ter bilang syaknya ba ecer mungkin mentai dekat sik dan don ka kita anu nomar ni dan la ka jok nong rem ban ya kun ni nakaleng seng ngin penyikun yang dekat MDC dah kebabu kawai syua kemat dah dua nginting bandran ada ke plus point jongi margi ni mencung tu baka kenam kebabu ni kiong katulan dengan pen syai bah lor nonorem kum ka political party ka kenam katulan nomor pen klaim ya kata kapat ya ka kenam atau pun kepada kam dam jong pai ta ada kenam as a movement kadang baklan tam lagi political party baru nomor kata pada ke movement pada ke kamrong gajongi dibagi penep hok baru san senam ban keren di kimat kicura ya kejurutam wajah menteri but ya kan ka MDC ke banwan ni kamdan sutunat bagi don ki wei ki nepe ki almost ki ideology ki almost the same baru ini ban island baru Devon Island dia baru tinggi nepe gaji mentoy juga di council bat jong ka cek menteri dari benong priority itu Kamut lano terai ke parti kan sedang ban wadi ki candidate nomor ba setangkat nu benai mau enggak nak kalian ka jongi ngila don ki ba lawan pan tiket lu tak kato ate konstitusi don nak kalian ka jongi ngimpat ai kada apa dengan ni Ngin ra ya kejungkular kimat jungkular kejongi kiba sai kedara agak MDC election kiba kam ne bathok sisin la tho la urlong ben tikini kimat jungkular kindon hadin jangka form apa tiket MDC but uno candidate bon pan tiket nak kenam uhap sign jua kini hadin menjuri kini baro but sa apply kena tiket but ya kiba menjur apa mana yang apply tiket awak sempat menjur kita kimat kejongi kai bahawa mana yang apply baru obviously kena mior Miri defection law dia bakal ketat tanya kenam ya kiba parti bakal ketat lot ke parti ke bakal ikut election kayak rule habok ada council PDF nomor memdon ganti defection law ni gini gini ya bagi suatu ba niru pemkaseng ni lah syakta kumno bangin penting kena ba kani kam sia show pada haki MDC election di Banwan nak kalian najong ingin verify baik kan dia ya kita don lupa ke political background kita le si kita sutuna de ka baburi ingin umai tiket kita dia baboni ingin baik-baik ki fresh
candidate but in prefer candidate itu kita don kita kam sekri ba kita la don untuk bensim sekri ba kita persang ban sekri ba hai bentai barit nei tai ba he but nada kam don ka anti defection law hadis council na khnam ni penting kena gawai ba conviction law jo khnam kan don la don mono ba phet namar la da pinjam na khnam pi phet ngin penting kena belum job election jo lan no dalam itu job election show, ngilai hasil nong pin campaign, tak tahu ya kiba mut man tiket kenapa? Mikan saya kena rupa dengan kuat mesin, jumpa man top man syukur you know, nah fiwan wan dengan kuat, syakri dengan kuat, pendap hok yang kadai tiap kamram jongi yang dia sedang bertekad pada anda, dalam takari wajah jendel, but I kan long dengan baik katakan nanti, lawan dengan top man syukur, dia ngiru dengan sebenarnya kemensim kan sadam. Dia makib untuk nong pada politik. Khi begitu ya resolution policy mah. Number 1 amendment. Ni anggap no. Delete word autonomous from the parawan. Kanongrin because we are not autonomous anymore as a state. Justification kita ngim di su autonomous dia. Boleh kadang ketuk penting autonomous pada. Haduk tentang arajar lain. Dia kena justify. Yes, ni apa yang no. Dia ketuk autonomous. Kabar. Yang dan artinya ki guiding factor juga resolution policy. Kawai ketika population, kawai ketika efficiency and administration. Halal kini ki artinya ki bentah. De halal katakan nongren ni yang ya nak kum ka population. Dia ke population. Kau yo teng mar population jongi pun satam lagi kendai sulak yo pai goro yo itu nong bun peran nong impua. Dia tong ya presting nok dia. Ai nak san po ni. Mah, ni dia tahu ni wah bangin yo pau, kini yo koros pau ru. I know san pau tu will be fair. Dan orang lo dah kamlum taru. Tahu ini I know open. You couldn't open baik. Tapi nu mixu kini subtract ke demand ngaruh, kuat resolution keleng. I baik. Kasih jenjang karo 80% based on merit, which is the guiding principle of administrative efficiency. Kata kawai bangila dawan. Kamu you have district level for posts which are not likely to be transferred outside the district. Yung bapai kijai beliau garo sagaro ni, yo tamaki. Jangan kalau mau baklakan kejung kasih pada kawan pamlang. Bisa garo ni bila bam deh. Yang dulu respect. Ay makikin simbai berapa persen? Alat yang ngiru ngin sim berapa persen? Namar kecengge kadai kani. Nakadau ke kisnam ki bala dap ke underdeveloped condition juga garau he kamla ban perkhapnya ya ki jaga ki jongi kamla ron perkhapnya namar halor kani ka cingyo benta joki hakan district level employment kinwan siapa perusahaan juga iskasil dan ki sinaying ba kin tribal kan sudah kam khang kit kaying ba kasong man garoi ka par ke kadang pada kajingnya manam ong ke interstate intercommunity encroachment tak kan ni rukat madraw sing kajingnya kadang pek bana tu mentan dia kan ni kamar ru justify kalau kata kan orang ya ka bang try kalau illegal kalau legal yang cui pat ba ong ba beli pi ong ba pi le banyu perlu goro ba ong beli pi ai ke kota jong goro ki bari sabar Bomdi gorong yang ai tang yung gorong ni perkhat iki ru ni warna amendment dia tang mentoy mangi yang gorong ni perkhat lah yang bakam katu ka section ke baka SRP karena suatnya kuar ko ang ba lada dan gorong engin ai no unu bre banang ban kan gorong batip restus to gorong in ai no tingi ang ba pendam jong gorong de benik gorong dia kata ru ni balengi kuat amendment ban mentoy perlu gorong baru dan sekali amendment yang ba ka resolution policy ko ang ba Ladam dan garo tingin le akum ne ubanabar jung me khaliar un simbai. Bakin yo kam nak kota jung garo. Tingi ong kimne man le amta ai tang no garo hel sekali. Kani ru ka jung tayu garo. Tapi kini ki proposal bagi ai mangi kam dei communal proposal. Di ai ki logical legal recommendation but ni ai recommendation ki bandai ki mentoy ya ki perlu garo ki jami. But kiwi ki beria ki dan ni deki major share tiba di lawan rapat ke sakawai ka amendment
Ngila ang ba kani ka state resolution policy kani bentrikam baro i private organized sector. It has to. The government kanumla ban generate employment o manayo akam baro. Habam yo lem no. Pipi kini ki company ki bha. Manu batre yang to. Ya kiru kani ka policy ri bentrikam. Habaki one tanker khana sini, one factory sini, sengi involved bha ne 80% resolution yang iwe. And they have the sarkar kini bentrikam to the extent ya ka area of operation jong kene ka SRP shadow ki private sector ru but sakawai ru nomor ni kan ni resolution ni hang ni bur ki ST ban ki SC tingyo ka 7.5 but 14% kat ngor India ni nakalian ka sarkar ka jong ni kadai ban reverse no ya kene ka ai khambun ya u ST nomor ni bun mangi kumalong aku jurat same jurat ko nang tai te aku jurat ubun SC te ki ai bon USC te ngiru bang ibon ki ST te ai bon ga kota yang ki ST mar ki kam central government ki ba bon ma ki jongi ki tu nong ba ki mi okam ra da ra jongi ka da kalau ngabana re ki central offices man wat kelat inti ba ka SRP jong state de penterkam ki turu kita nak state jongi te ki ha penterkam ka resolution policy jong Meghalaya kadang berbentuk ikut sama ke jongi. Kemar kini ki central offices, kini ki contribute ya ke influx. Kita nak buat trace ini, posting sini sultan no ki sena ying sena sem sang wai, wani lam siki baying basen perlok projor marjan marpa nasional jongi wani lam sini. Tek kawan rai ka kamnya ka contribute ke influx. Tek employment hak ini ki central offices tu kadang kami pentingnya. Perlong ya ka General Council jongka sengknam. Agabang ilayo ban pentamai ya kinong kikam jong kaseng hagane kan General Council hi ba pendak board siau saibon dan beten ko presiden juga seng nang tak sawi trikam ada apply adu atundri council hi lajin no yana buat presiden juga parti untuk langi ba James M. Neng General Secretary ba Wilson Marpana di Vice President bat kui di khot ki badalang ka si pemerintah kanika sendiri ke Bakarpang ya tahi bat kanika sendiri la si nomor kanika sendiri kam te tang ban sia penmai ko kam kana gila kan isu ki ba kum kaseng gila bu aki manifesto ki jongi nado acar ar ba khai kham bat kiba keempat urlong kata-kata haduk mentah kita dan mana sila iklan dia kena kawai gamat kemangi ong ka ILP pi nadu ajar khandai mana dia kata ka unanimous resolution nakal yang kasih ke jongi mana rekam no yang ka ILP haga jelang Meghalaya ka jongi baru kawai abu susi kalong ba nadu ajar khandai haduk mentah baru kila yotian don cuba keren tekani ke penpau saya kedar ya kawai bakin refungut kiba pas yang ka unanimous resolution lor ka ILP gane ke jingle tang ban pentop ria yo pai ba namar ngi klem yo i ba kan dong kada ka jiskya ngimtip nakale sarkar hadin ketua ke jingwan pai ke jongki jong kontrak ke sangma bau Amit Shah uang kile Shah sawan hadin Christmas lain nak kata kawan klaim yo asnyo syu ba kata kade haus nam arjar ka kendai kena kalian ke jongi ngi berpau susi bat ke war pada ngi tip saya kedar ba ya ka kentin kasih jentia la weng na ke primbel jongka BFR kat praspa ngi pulai but ngila keli ka jingki nado to kapor daka authority dan daka jingtip chongno ka union government kala weng ye kani hatok lembaga jingtip jongka MDA one government baki weng ye kani ka kentin kasi jengkia ka ba wanra pada ka jing ye yangi halor kani ka ju amat ni penpau kendet ru ya ka ji subunyo halor ka council pi nagaliang jong i li ba atisila ila file the case support Supreme Court
ya kajing khanglan jong state government ban penterekam ya ka LP hapo usam jong KHDC ban swaban wan ke hearing ngisopsi pada ba shela iklat no dengan sela partai ban nakalyang ka surun ko di kalapa ka city sebab KHDC ban pan supplement petitioner kalau kena kes ban nadu untuk kapor haduk mutam dan su pasungkia ya kene dan ban persang ban betin ban pedeng ya kene ka kam kebala sedang lebih baik sosial kabar pada ka ya kene ka tin kasiru nadu aja kapra apa sih ka resolution ban rai tin kasir ka HDU dan i bakamlong nak tak ada mis neu ba lembaga ini jingle jama sarkar ya KLP bat ya ka tin kasih ni saudai ban ong ba nilai ki sarkar solution sudah kimdai ki sarkar ki bawan rakyat ka solution dari ki sarkar resolution sudah ki bakut petang hak resolution ka poi solution pada nah kalian ngajongi ya kini ki atli jimat ngin sathok yang syaka sarkar ku malarai regional council bangin pressure ya sarkar pada bahkan ai coba haduk hangnul apa ka jing dawa LP ban kajing dua ban tep ban pendrung ya ka tin kasih ya ka kena dua pra nah kalian kajongi ngilap kan ya we kamat ka boda ka manifesto ka sang ka boda nah kalian kajongi ngilap pendram rumang ngilap penpau hakibol gladep ya ka rukam penbet jong ka sarkar MDA1 ya ka phase 1 jong ka interstate border dispute hak balami sibun ke jing kunduk pedram ke jing bomon nah do to apor ngilap ong sarkar ba hak ni ka phase 2 kaban kentu be kam tam ya ki sensitive area of dispute ka langpi ka block 1 ka block 2 te nakali ngajongi ngila dam ai ka khobor sa sarkar ba hakane ka phase 2 phire ban sim lang ya ki stakeholder baro na do kirang ba sinong ki daloi ki sim wat ki trai jakar kini bandan benta ba nya don hakane ka regional committee nomor kum ka jitip ka jongi menta chade sa block 1 member juga regional committee ki claim le chandu sa spot of dispute ki petang majrong lu satrai lum ki claim here but ki persang banyawan rai report but hakane committee menta ki claim pat kuntu ya kita ki nong yalam seng bahalang ki badak stu time dan ki riurang ba riu sempang ki bala yai dawa khamtam me block 1 de kran ban return suara ke block 1 siapa mengalihkan tung ke 1950 notification jongko sarkar Assam ke kacing yok khobor jongi ba kacing ya ilak jong ke sarkar bat tutup lang igri stick holder baro ka penting ban ini yok kan ke phase 2 ru kan dai kacing penbaik tang nak kalian ke sarkar Assam man penduk nong pada ya ke jelame kalian ke jongi ke kabar pada nak kalian ke jongi ke influx ke dai me kawai nak kimat ki bagi sikya nak kapor kapor ban nila yo i to MRSSA kaba sarkar lawan ra entry exit point lawan ra kata entry exit point la jaga corona check gate hakipor gladam but kani kra pausa kita menta baka MRSSA kanomla ban berking liman te lakam ya ka jingruk kertet der chane po katela jimi kambaka pawi menta ki bawan nabar kisah bat habo ya dam sai akseng palang de ki haka cengit mde ka cengit sya cek baik ya akseng palang ki batri system ban ya kit kya ya baik perman lang ya kya ka sion juga jai mandrewi de kan ni ka pa sai kadar MRSSA is a field instrument to check influx but nakalian ka jongi nambar bakra fil ke MRSSA option ko biang man ke KLP nakalian sakawai kamar pada ngilai kan halor ka corruption ni kung ka party yang baik ka disincar ka put ka suwa kung ka party ru ngilai si election claim bisa claim don ai buat ki meeting juga sengru nim judan bisa nim judan ai ni persang baik buat praktis nala deswa bandung pendon kam ni kapisa hakan no kono kebenta jong kor kontri kam jong kaseng lade party meeting lade haka election no but ya kani ngikwa apa nakaliang jong ka upai ba yung sutu saya kedar but
ban penting kenapa ketika corruption kemudian ke sorkar kalau sudai man penklaim ba ya kalau kayu ta ram penklaim ba ya kalau kayu ta kam dan jimut le bangin ke ya ketika corruption kau ingat ba kham koksan ba dari industri kada lasan po isnem nila yo ya kajela kajong rojong tadi ketika join kada mang yang ba Assam bat Meghalaya kita nak join kada juga IPS IAS kada longum ni kini ki IAS IPS ki transfer Meghalaya sa Assam Meghalaya akan nunggu kapor nunggu jaka kat muji.com di kajing don jangan dekat join kada kawan rak kajing ban penbaik ibu samu mar uju sekretari ulak bendai si Assam ru ulak bendai Meghalaya teki syate no or kontrikam wat ki IPS ru ki syate no na kata daun nak kalian ngajongi ban baik ikam kijam mar wat lada syubu lada ya penbaik ibu Assam kijing kaja ki badet kin mi baik ya ki kapur mar ki border area ni kan dan baik ke ban wanra ka besar ke belum penting ke banya abang syak silang ke sorkar Meghalaya kaliban penborno ya ke sorkar India ba ngin penduk no ya kena join kada but in ai be yang ngi kesit la ka jong option number 1 lada kumno kawan kajing te ban bang yo join kada wat ka Assam agi ni join kada Mizoram marbat Mizoram ngimdan ka dispute area of border hang do amnuru kamno kajing borong idan Assam ya kenang ba kanum dan tan kajing syanian kajongi kan ba sibut ne ya ka Meghalaya ba India ngin bethatno ya kene ka join kada system kebalai kebenang isu kementerian resolution policy ni ne kalian jongi hak meeting ngila nak kereng saya kedar ba kijingmut kibang ngila ada ra la radi lupa ada kajing tho ban wan ra ya kita kajing kelah resolution policy kelong kibasai bat kibasongnya bat nak kalian kajongi ngila jimut to komiti ba ya kini kajing tho imangi ngai nak ka political party pha ya ka ban verify sebuah law department but datang law department ka challenge kalau illegal ini ki jing kwa ke jongi ban penkala ki hab challenge illegally bare ki hab justify on what ground on what basis ki persang ban kentak ikni jongi dan kalian ka jongi pada ngila itu ka demokrasi ka jing babun balang ngila era ita expert committee wala kataru na kalian ka jongi wal sakidar kini ki ju kimat kinlek kata expert committee but ni kuat ya ka open debate karena expert committee kalau klik suggestion kibangi ai saka expert committee sel government ni kuat ban debate markmat but ketika expert committee ini bakong bakin curai maki ni cutho mangingin pa saki kin rai maki ka bali rai maki ka yo ka chuhun bai kalau kana ka bamla yang dalile but hakan ni expert committee hakan tu sini ka meeting na kalian chairperson ada bong ba hasil Meghalaya ngimdan expert ya bandar nabar kita ki expert member ke committee kata dia ke ketin ke syai ke bi atau sini meeting dekat ni ke pen artatin susu yang ni bakum no ki bre madabar manu ban control lagi manu ban control ka judgment ga jogi ya karai ga jogi na kata kata na kalian ga jogi ngimpa ka sithiru saka sarkar ba kiru syampang na po kerilo kasih janji agak jongi kini bendan bentang tu, mak kumbak biji kita, kompetisi, iba toki bela, bak robot tu kajarin kini bendan bentang akan eka expert committee. Lada kia pelong tang pramaki, lada kita khot jok eka expert committee kita tang pramaki, te ni tau ba kan eka jingtu kan seiso. But nak kalian menjongi kumunga ngira ada keren. Ba nginum songthai kat ba kadika kam kan urlong ka ba sao ba de ka isu ki ba benta ki ba kamlong sen ni na kalian jogi ngira tho cho government ban penduk no personal interview ilayat na plasya newsdem isting na tho ka awareness program kalayat sekal link time kentot juga rikasi jantia ban hakan ni katyo banwan final and last letter in part of government ba kan penduk no ya kan dia
kajing thep kam lamba kajing hot personal interview khang ba kajing thep tam kanong ka khut ka busuwa ka klem dap nang kam pisang larangi kwa sisa ya karukam thep kam ka khut ka ni tang ka ni kalenti bang gitu sekdar gini jo ki sarkar gini ka jo sarkar gini jo breu ki panja ki sarkar be thep kam tu gini jo ki menteri gini jo ki long he long hai gini ki jo ki breu ki babat ki government ki basim ta ka pisah ban thep kam lagi buduk ko jenjar nak kata kadau kasyam sing ki ba ki penduk pasal interview ada tik tang tara dalam dia kata ka penduk no penduk ladak sarkar India kala penduk no aja kandreu politely di state apa India kala penduk ke AU ya ke sarkar Meghalaya ban penduk ya kane kam don jing ane ga sotu ka itu ko ba ka nong ga jongki politically and financially da ka conduct interview da ka dau syate syakho ban skap jar halal kani amat pada kali ini sasim pada ikilat inti bangin sim ladang i ba ka sarkar pada kadang tuman ya kani kementah ni ba kani ka pa khang ni keng jing arsam jo ka sarkar ka jongi kani ka jo ka sarkar jo in phamut kipas ya ka resolution unanimously ba patrika ILP kani ka jo ka sarkar ka ba pada ta work ILP ka sakta tourism kembali kipas pada kata resolution pada kamdan jumut jo bin ngaleng jongi ngat pancaiteng ba in yang scam ba KLP kam kata ya ka tourism hangno ngana nu sabun ne ka sikim don KLP kalau kujo ka sistem kita nang hero ekibring warna ban kade kawai ni jaka ki ba he ba kawai kaji lembaga tourism engam tharai ba kan don kata ka kajing sakta tourism sector lembaga ILP dan sna tangi kalenti our very safe secure route and stay for all the tourists ban wancane kan kuncingan ni kemensi wajoki nomor ba kajing bamdan kajing ka joka ILP ya mono bawancane ngira kun pai khmat eki kumki illegal immigrants kitin jar maki ene lada kawan ka ILP ngira ada filter no ibala orang iwan lembaga jing itu omdan cuba tlai ki kila ban wan sini hakalan tiga ba suk itanan jai ya ki omdan disturbance jo nata kadau ban ong ba KLP kan tai tourism ni kan tai mandoi kan kajin pas dengan resolution kada kajin khniu jong ka sarkar ya kajin bitar jo pai ba kata ada ke basai lima ban len jo na kata ke kajin bamla jong ka ILP batreka madu mana wa jindawa layak di kusnam kadawi kadai ba ka political unwillingness kajin bam kuat Ramadan gini ki parti ki bahap yo ya ka vote non tribal kinum kren than chang kata ka ILP idon la kajong ka party vested interest for politics te na ta kadau ki bun ba ki puai kene bat Gila rumon ong bang atharai there's no unanimousness halor ke cikgu ILP jong kini kita bangun dari tangah ke tukapor baki ban prevent further law and order problem hiwan ra ya ketuka ya resolution buat hak semua satu sekadar kata ILP ban poi ban apsa yo ngila syabe elut boron tip kata ko jongi ngila don gawe sistem di bangila ada bu ni apa ngin sapelaj ya ka manifesto dari kita iman cingkular ki jongi namta ka FBC kande gawe ni iman nomor itu sutu sekadar kan wah hima melima dawa snong ka ha ka jipnya jong hima ko discussion buat ka discussion ko na jarang but inhab ban pendon kam ya ka bor tiar kat kum ka schedule ban penting kena bagi ke ya kena influx but kat bam 41 ka ILP haka dinsia na kan sai krar lada kitor bar snong gi jong gi khlai on don kam ILP show ngim don kam hi ban dawai ene ka jing e kolong ba ngim la ban len ba bon don kitor bar snong lesi gi ba pendon kam bakla ya ka ikhtiar ka bor ko jongki ka bawan ra ya ka jinge na induk sai pi ka apa no prem kare ko wei ni jaka ni bagila am dalek teng-teng ong dei su apa rekasi kenan
3 to 4% basong sunang tu di kasi. Tabalik kalau tu, humno kiola. Balik umdan bo verify. Ya kita tenants kita wansa terbaru umdan. Idol bal sunang ihap hi ada bang su ban terpa lagi. Ada lembaga notification tiba songnya inhap man pencikna bagi idol bal sunang kita ikhtiar. Kita cek git. Iban yada ya kacing kertep jongki barjela siapa urusan jong dari kasih dia. Hak ini kisah ni berada ni ada yang tentu ya CM jongki CDC. Kalau ni kacung amat ada bong ba budin ya kadeka kes. Nomor kacing gue ya ketim kasih kalau illegal on under what clause kiweng nomor kiweng ki amen ya ka BF ya. Te hato amet cak marwai untuk longse kamnum long kadang ke procedure mana itu baru batlem ka jingtip jang concern state kinweng longse iso tu saya kira ka jingweng ya ka tin kasi jantia kadai hi ka jingle sop jang sarkar India da ka bay slok bat hi langyong hi badan nang ni boka state ka jongi dan kali ka jongi sai kada ya kan ni ka case warna ka discount cha ka kapor mengalali ang kamtre ban bodin ya kare kes nakalen jongi ngin bodin ni kade ban ngin pe legally hado hanglo ngi don ka ground ban ikut Kau ini kita baka center kom bisar tendrai jongi kasi tendrai pe kedong KLP bat ka 60 dolar alam pikir ka sakti ba patulun kam don ji tu ko hanglo nata kadau lada ka union government kong mapila dan ni ka siksidul inang to ka biang siksidul amen para 12A na po ka siksidul then ngin penon kam borba siksidul pada directly remove 12A ngin penon kam ngi pada nomor ba ka siksidul kikang kita jongi da ka bathat ka para 12A sinakan ain tu ko ba ka state ayang juga state tu ko ka central yang juga central dekam dan jumud re nata kadau kacing keren ko jongi karung syai ba kacing ong jo ka state jo central government baladon ka siksidul ngido mai alpi shu kam dan nongrim hang no bat lada ki kwa bagi penon kam ka ALP ngin ong kala mangi ka yun ba delete no ya para 12 pe ko ka siksidul nata ki sei kan sikma